guys, this is Untouchable Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook, Untouchable Mama page. You can also see me on Untouchable Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. I think we can see the topic when I put so. Iyore is adulterous woman right from time. That time when Iyore say get Oyibo, where marry Oyibo, see they follow this Imatonokun say this Igbo man. Now that time I give you Igbo man Igwe. He say now that time now Iyore tell us say he follow Igbo man go. Say follow Igbo man go in place so Iyore come man. Say follow Igbo man go a village. Then they give her Igwe. As they give her Igwe, now him stand well. Hello my people. Let's see. Now they hear what they talk. If you're not they hear, make it and let me know. I don't know what they do with this thing. Okay. Iyore is a adulterous woman right from time. So what Iyore they do? Not good. You go to talk, go to call, they give you advice to your members. Whereas what they do back of video, it was past devil. Iyore get Oyibo man wey say he marry, he still come dey follow Oigbo. He tell us say that time when he tell us say he follow Oigbo go Igbo land. Don't dey with it. Don't marry to Ebo, the white man. Say he follow and go. Say na for that time when they call am Igwe. We don't see something for this live video. Igwe will not get palace. No say that me talk and say Igwe not get palace. Igwe will not get palace. Now make the call come out, come talk say. They say you call the Lirio where the hero where they talk now. Igwe come knock and say some people they talk say Igwe not get palace. Anywhere where Igwe they live now in palace. His name not be Igwe. Na do go na be in name. I say okay oh. Anyone want be your name, me no say you not get palace, you not be Igwe. Say in name not be Igwe. But now you talk and say as you go your village that time say now they give you chieftaincy title. Then you can't say be Igwe. So now that time they give her Lolo. Now no say that time you the answer Lolo. So now that time you record the answer Lolo. They just to know my people the journey where we they work out they come. Ilongi perere na pian we follow and they come. So now so you get a jama for house. Husband and husband whether na a jama o a day not they born a day o whether na a jama na husband because he get a Oigbo when because the afioko di Oigbo the journey a jama that one good. Is that not adultery? You commit adultery. You never confess how you take commit adultery. You never confess that one. You don't say I first tell you just now say you never confess. You go confess am. Oh ya car. When you are almost divine. Or do ma ko be gbera yourself. Una webo. Nungwa or that from when we gba we marriage. Una ye be alele Oigbo here. E danu ya mo je wa yo to wa be Oigbo na ga kisi here omagwe ya hia nwa emegu ube mma yo tofu ne wa na ga kisi here uhia moda fun pa yo to wa no pa na gba kisi here o sa lo bo agewe kemi no mari ria o agbon na o fe ko sa bo e ko agben yo to we no we Christian we kin o ya metal na la diana because awi manana e Christian my set we boy never we ohamana mu mani ohamana mu ehwe ga be mu we de na gbata
ekwegume wegbe uha o ekwegume wegbe biniana uwe dere awalala wao awawalala wao hiohio wao awe ma nurigo na uha geni gwegwa we awunyiwe na no onanyi na awunyiwe na magba we mu disgrace give ye we kwa we obi edo sef obi ka owu wo obi edo mu disgrace give ye do ya aka we ba ibi edo mana no kaka boy wo obi edo hi ka we wona obi edo se me na tala je na we obi edo obi ka Iyore o eminu okeria nu hin e ma eze de manu hiye iye go ofo ho iganoro egbe magia beg of no for igani magia beg egbe wa nyu we ni ka ovio bonu we gbegbe nyon we gbe bani we balaja badu age mu na be ka na make na ba we nothing dey happen everything dey happen ofo ko fo ho we gbe bani Iyore unless you repent udo tamedo we emi ye fe nu ka o be ni efefe me ye fe nu ta ne go wo ke no egbe hia na ho wa ari ogwa we ga tanu ari ogwa u ya dolu gwaji abe bon we tinya we ni no ma ye we no de we gbebo we de le gbebo we ya so ti said my next video na ihe do ya we give away ya tie wo wa gi teti gbe no si se ya mi no gari we bugu ya do ya we give away when you gbeje ma ni ke ya we give away ni ri mi adoju we ya we give away o Iyore is not give away o give away Iyore mi ami pia ni atie wa ga ite tie vai ha o si se me hi atie mezi gbegbe ni adotie mo hi atie yare o pe abe ni na wa mu ati ku gwa lokwo we me o ko wa ro wa dey available give away ma we no ri gore ya mu we jani a give away. Oh, that is going to be my next topic. Me here give you away now, cause I need do na igwe maton we give mu maton no kuse or reject no we gonna reject no ya mu be no we ya we marriage be ko oni be reject o no te be le area do oni na gba ogbe me ona be reject atiti we otame from Vita we ye blah proud mommy na do tala de manado ho wo ye blah I to ye blah eyan ni ke na le egbo be kwesi ene ni gwe na be le na we to ye blah no good so sweet in the middle no egiro my people see no sweet in the middle oje emwe ya mu sweet in the middle yari ya ewa ni oje since ok ya mu sweet in the middle himbori ne so sweet in the middle egiro maybe anamu ye give away me wan no manage I go ask you know available to I know they do hook up before me wata ma we no a hook up me here me na hook up me hook egbe me up yeah wata we hook up we I wish can hook up abeg if I want hook person up me I no go hook myself but Iyore na okwani de ya wa hook up and ya wa hook up ya wa super glow wa we de mo here the pastor pope no a pope me here wa hin be there we ordinary pastor reverend here we de a pope me here wa hin mo we pope ni wa we de ayon wedding wa ya wedding wo gbe ani except lose awa wa de we ri kon eri awa ya Iyore eri sati gi pasono na ona gi be sati ni here wa ya we de ina mi pe no wo ken ga mu be give away ma we nothing me wa e poop no wa wedding ya ko gbe bedere wa wedding ya ifa ayon wedding wa no electric wedding wa wedding wa wedding wa gbe padlock yo gba iriri ya gba ichini wa ya gba de we gi kon ko are ba ni eri awa Iyore you know wa keke Iyore na because Iyore wa ye be we no fian Yohana na but without that one o ma no hia do mu Iyore na na e bi do ro no hia mu because o gyan ba do no hia ya mu gyan ba do jo wa because many people na ya wa ga ni ya bo bi ni bu wa gogo ni agu ya be obi gbogba agu ni ya sun yo
Iyore give me a go. Awe mani take wa mwe 1,000 get. Egi ro ne lockdown ya sunu ya we ya na do ran. Won o ha me magbe won obo ka o ha me mara gbe ebe nwe. Ne lockdown ya sunu igo me ka re ya erere ya na do ri oto ina do e me na iga ta. Ma do ala ya re ya na do e. No bi ya egwu wo bi ya ebe gu. We eri ijore ye emi ijore ta mi e wa ya ji o oji do defe ni e defe na. E ya withdraw. Ibi ado abe shetro no ho wi ehia amujore nothing for ijore ege o nothing for a abe bolo bolo here here bobi sai we no ro o hiro na ijore na ame go ba la dia we no wari account number jo no wa do ge no wari go no ya happy yen o egwa we me pass no gi kene awe wo euro yan ri ni o si en be ya we mi o se no na ri account number la dia oni e de su wa e de mu awojo wàgbé òkè o bàbá yà á kọlẹ̀ wà yà á nọ́ọ̀tì o hàmì ọ́ wá gbó wá gbìjórè nọ má yọrè yé wá jìnnà ẹnìkà o ẹdẹ ní àbọ̀ mọ́ náà sùn àgbẹ̀dẹ̀rẹ̀ mẹ́ta ẹ̀ ọmọ ní tiẹ̀ ìwà mi kẹsẹ̀ tì ní náà wà tiẹ̀ kìsìlẹ̀ ọba náà mẹ́ tiẹ̀ mẹ́tò ògè ìwà tiẹ̀ náà wẹ̀ náà wẹ̀ wọ́n iyore be ekwini igiyagu enawo enika osu ogo igiawo so ure water and water ministry na we ina we rie nika o ya hia eria yimi ya hia yimi we na we rie ya hia o ya so bobru ni na we to o hia fi oboji anu tia hia pa iya mana kafu ni mana temi no sunu funi na wa we gbani ya kislopa ne na ge na we ina we motama we na we age nene mi abezebe nyonyonyo oberi ụtọ obezebe nyonyonyo oberi ụtọ obezebe nyonyo ina we eri nika o ya gbe ina we eyi mi mu gege na gbo mu ge eri owa ya gbe so eri ono my people eri owa no ijore o emi da na kulo kwa wa gbo na be mi ya fefe obi yoroji oboji eki o ge ijore o ga to ge be na o te mo pa bene de na kwode do fe weri we ke me na ni e kata be de won abe mani to geri en waji gwa we mana emi na na ni etana wo ge no ma ha ma ogun yen ha ma e be se pe obi ya mo ma la de mo ni pa do ka we igin aze card uhama benu ya hospital gu hama we gbaje na Nigeria na ne national hospital ma mi e fi ola din nothing utoge wu hama igwe ya ma mu igwe no wotobo e mu igwe ne okeke wo ka ha we ya mu igwe ne be we o keke gi bere gu wotobo gi we gi be mwene oge ya wa bun yo salo bu anu jani je sige mati we o wi jani je sige go ti we eri o salo bu ati we eri u ya bataise gbe we bo beze ni mani ke ga joge yan to bi am ma emi ke do ni beji the first doctrine o wa no ma je school se be o si ebe meme na he literacy be se o se me yo ba gbe o si je ijore gbe na we yan to bi ga je ze ni ya ho gi yan to bi baptize gbe ibadi agbo nice we amayin ma no problem wa ju me ba me gba ya ko no ko mi kidney ari ju me ma me ya ko no ko mi cancer no ko mi sa ya ju me ba me ya ko very good ya condemn manibu a problem ro jani yes go vi we no ta ko we ro ya gbuwa ogbu yeke no ma we yi na we kaka bo igo kere no abe mi na we ka awo po bogi enu lele hian ni e ku kwa bi alele hian o the problem is that there e ku alele hian ha bo bogi ege na e ku bogi ege no pe nu ni jani yes gi ya sa ya me ya yeke ba ihia gama nu waje da o na ti e bo na bo edo ne we ya gwo si no problem eta uwa maso awuwa so eta gwo me betia oge no e plan work no awuwa ya so mo ma keka buru be bo sefri ne ana mo ma buru agwe de hie wa ana ma gbe da igwa mo bo wa lele bo wa na oberi go nu wa beri ma o ha mo pa no gbugwa o ya we gbe iberi oni njore ma bege we you see yourself una de wigbo mo bo na ya tebo na be kame no redo you see yourself
No problem. Ya o me ma we we go mu we here we so for me o. O here we so for me together. You must live with Obigbo. Together you must live with Obigbo. You know they go anywhere. Together you must live with Obigbo. Oh, Iyore. Together you must live with Obigbo. You are not going anywhere. Together you must live with Obigbo. Iyore, you go nowhere. You must live with Obigbo. You are going to stay with Obigbo. Igoni. Uviona ni wawe egba ya rio. Kemi no Obigbo riri yawo. Wawe egba ya nye. Enu do si ai una so Obigbo ai. Kwena do tuta nana. Odo iwi abe ya go egwa lo pe ya uku we opo. Ya go hook up. Ya mi pe anomu. Pe anomu na imi obiado here setting mu because o yan backing. Ya when do e ma tate no. Ya when do uku we opo ba na obiado ro no ya ma na obiado me here setting because obi san viral. Ya te we ni call na abi san ni na. No. Esa me do pa no. Ya wo yan backing ya mu. Me mo bi gbo mo bi Ghana. Ime gogo biri ni ata manodomu. Ime ni. Ma oni mo bogi mani ni do disi via do mo bogi ya. You are condemn element we iwa kina. Ame ko we wa mu gwe bi la jena we bi jano ma. Give no hiya give me. You are not a condemn element to Iyore. Oh, very sorry. Sorry. Sorrow for you, Iyore. Umi no ihe imu ye hedere rabado atin gbe we ladia gbugbe na ame ya lalo no Obigbo lalo Obigbo ma poko you we gbe ni ne you are a rejected element but ya we ye ma Obigbo na ona suwe aya ona kwenu we pa de yan gi suwe ai do wo gi so Obigbo ai we ma Obigbo na se we ai I beg you to go but why you know that no a normal human being agele do ta wa ya go Obigbo me ma go Obigbo gui be no taje o wa ge o ya we ja gbe ga ya bo yen ne do we wa ro we ri oni o pe awe hin o wa ge o wa la se fe na ge o po ni ga igwa la tian o do ani yen ki awo he we live video we hin ga he wa ga dagbo wa no kana we ge mi no Obigbo mi no ono ga girlfriend wo na nyegbi inyogun ge ni then we hiata bia ye like opo ni gbe gine ke na ni nyogun ge ni be live video eru fiekun wa ya fiekun he wa ya we no pa he Obigbo ma do bo he do no ga ze ogun so ti we go o mi wa no be ta ma we ge o gbo no he do no be ta ma we ge mi no bo kan ta o ge mi ne o se weta igba yan weta abi no wa he na ga iha wo Obigbo no ni Iyore yo boy si wo bun se how can o ko no enegbe wa o yen do complain ma we gege o we wa do ano he inu we ki awa pelo se he inu gba we se ti njo inu awasu se ti agbe wa ya fe kun he is that normal egbe eri oni normal no quota no ko no ya no pe ai be ni meye me ti ne gbo ta eri oni o you understand wa ge egbe eri oni ma wa ta ma Iyore we nyi me dan ege ni hin emi dan ni hin omu ko no bo mu ya hia fefe mu ya ri awogodo omu hia ri awogodo emi me wa surprise o be la jo me do agwe gwe ikweso gwe wa we go no na o afi we wu mi abon Iyore wu ya en we kan sati mama ye abi ani ma ne gbera te esa ti veje eri ka ti ya gebe keneri wa hia wa ma bere ge pe mu wa na ni ya odo lo suju wa ne osamaiga tie no kan Obigbo gina no si kan gina no super glue gina osamaiga ti wa o ma wa gwe Iyore ga be boni ati ne be do
Anyway, ya support abo minimi na noro. Anyway, ya support wa gwega be boni here. No gi Iyore bi ko ige sort and water ministry no na yi jani jesi give mota no ka we kyo ba iden okpoku Iyore no gi gwe igo no legbe anire no gi gwe ibone wa ya we gwe be ga be bo Iyore we de wore boni mai ka bo wa we gbe ma bun gwe fi go ni na no gwe ga bo ya fi kere bo we boni akun ya gbon dere we ko ya ko ga enu wa kere ke mani be support we you no be ya support we no matter ma we gbe emi dan mure ya be ga bo according to eni ya emi ya be we se ni ya ga boni ya fefefe because me mai be no we ya set se ni boni ye we are mo mi la no vu trele da go te de mi la ya se se o me ni ya we me mai be ni ya we he gba iwe na kun mi no vu 10 trailer of Dangote ese me ma beg o ke mo pa no ya present egbe yi be gwagwe dare o ebona ya do lele we ni me ma I don't know just go and try your luck o we to we ni ne ya te go le give away. Yeah, because when we were here now, you are rejected. We are rotten tomatoes. We give working. Yeah, we no basket for rotten tomatoes. We give me a basket in a here. Give me wedgie now. You understand? So that is the reason why now you must have to go and meet Obigbo together. You must live with Obigbo. Any condition when it be, you go live with Obigbo together. You must live as one. Together you must live as one. Iyore Obigbo together you must live as one. Together you must live as one. Ihwana fe ko ya bi ma. So fe ko agi ihwana ya console gbe we o Iyore. O khia o de digestive. You are stupid. Stupid omoria. Monosaka monomakoko si. You are very stupid. My name bue. I beg you be kaya fe ya giro be ohun fe ne o de yo to ne. Be kaya ge gbe go fe o na mu mi ro gbe yo hun. Go fe o na no pa mu re bo na gbe yo hun. Ah, ibi ado ya wa pa gbe o. Wa pa gbe o ge ni Iyore jare ege ma. Ko ya pa gbe o. Waga biye Iyore biye do me o waga biye Iyore no gi biye wa ya Iyore o ngwado ge bi ni Iyore ope ni kego pe ni ko pe gogo ni ke pe gogo nu wala re ge bi ni Iyore o wa ma ho me na ibe mi egwe wa ya so be fe ko be do ala jane be do aka we bi ni Iyore o ge ma wa ya do afi pe ne I'm very happy because too much gbe me gwa ka era from tena we no nyedugbe na we gbipia so more geri ma we 100 years not be forever about 5 years or jina no is in the ministry na ko de ne mani bo e ko ene we gwajo no wayo ministry no so me kaka bo wa be gogojo ni me wa we no nyedugbe gbipia abi emi society o eladia azelu makaladia ege bi do na wa be alazelu egeni ma yekere ba zelu ga ala ti mi ga akwikwa zelu egeni biesa ega mo dado gwa onye wa be ni ya mashigidi egeni ri ga wa zelu egeni azelu ni am ga aru no ga aru dun ma egeni ibiesa no ga re ba egeni emido ma ya ala ya wa akwikwa zelu egeni mo gwa le emido edusala wa ki emido ga wa yo to ma le emido ma ya ga ma deni jima marere ke kire begeni ye deni awa we kwa zelo ga ke ma wa le mi do wa sanfe ma wa re wo wi deni awa ya sun ye wa sun wa pe egogo wa san iya ma wa we de ba we do zelo ba fe mi begeni awa we kwa azelu nyo be do begeni azelu because azelu that time ya wa samazelu ga azelu gbazin or wazin something like that ma ye kere begeni ni wazelu o ma azen begeni ya mu azelu that time o azelu ga be nyo be do begeni
azeho no wona ja aga zelu wega ni yakunu samoe amazelu oru azelu nuri elawa ya huo azen ogbazen wega ni abazen we wa be ya aka that time azelu again azelu now I don't yeah azelu give it rain na ona me do pe o azelu gufo me give it hon o ya gwa shigidigibe no he won say obije won ye na do say na do apolo won ye na do apolo be echele dangote won say obije ashigidi na gwa be anyo o he wani bunya efe no rewe bona no mala shigidi here na buzege no ashigidi no he na ashigidi ni go he na kwa ginya shigina kwa blow ya na blow ai bege shigina na we do fu ayela na we do reo ayela la gboziga gogo ayela la gboziga gogo ayela la gboziga ayela la gibero na ya ko be je ka ayela la yane ya we ko be je gwa yo be jari ai wa yane you know di me gwa na fo na fafa no ma negite na fafa ije no my only ete efafa only why the original one na very rima why right from time osokpika ete efafa ogigigigigi eton baloma all these people no do ara shigidi do ara ayela lana they were all formally osokpika ya ka waje ya fefe ka waje because only society ipaperan wa no wa gwina ba wa we ari ya we papere na tama we papere na ana na we give na give no ohia ya gi papere hu papere gele jo ogele ju hu ni ogele re so only me osokpikani is still going on imani ro wege ni ya fefefe no gwa yero so oni fedi ete fafa oni ete fafa eti we ni ka ebe te fafa because imani we ni ya do afi beleku mani buna do afi beleku bo so that we do ahulo bo you understand kemi no really dey but don't want me condemn they buy so far my fi beleku I have ya we boni me dey buy ma fi beleku but I'm still living cause ma fi beleku ma fi don ya wa ven bo ma so far ma na idio ma fi don na zelu na ka ni bege ni na maga akwukwa zelu na ebe ara wa zelu je tun bege ni idio so pika na be ajeje normal I make it mama akwukwa wegbela I'll tell you Korean money be that time ya gwa o ibe gun na o gi ma o ewe no gwa be se bege ni ewe no sunu da je me o si e o ibi je me na gwa awulo so na ya fi ma ya le la be gun ni gbe ti ya fi ma le ilegmine awen ki make ni mesimi na is now a strong deeper life for ni je ma boy ma fa pa kan ike obi je me bege ni ya fi ma le ya wegun now fi ma ri ba wetin ya di ma ji ba gun that time many things occurred that time bege ni ya we so oji me are ni that time ogazelu noro just mi wa fi ma wala kekan udima o hazelu ni wa aje so abi bieka odosan ma ya ni wa bi are ni ya wa be deba awere ebie bi aseke we sani do bi aboni ahe ugboha ya ga he that ugboha no me ya mu ya ni ria ugboha I don't know when ya pronounce e pe na ge ba wagmo rather kind 1974 me kana I 74 72 just 72 azelu phone begani 72 to 74 ga anu
azelu feko fone begeni ukpiani owe do awe mani buni garo ijeme na ata wegeni mana ebie mege azelu na okaro begeni. That was around that kind 60 no that kind 55 ijeme ga tawi ma ebie me begeni e ka ya la azelu those but ukpiani na de gbe do mwere ewo here na we de gbe do are daka 73 74 72 72 poni ne ni amwe left hand ne Nigeria changed from right hand to left hand driving. You gotta know that time. Yeah, quick kwazelu that time. Time don't go. You gotta know. So now so everything be. So abi Iyore na we here do mo enika we here do mo la Europe na mi ke no na we geni ka o de o ima mi de wa na ni lele kwa sikore ebo ni Iyore ni akun Iyore hun na ga enu wa o ya meta le ma wa na Emma understand. So Iyore is a adulterous woman. Iyore ope no kege oga me bona we amu igwe be bai oga amu devour or the ha igbe oni kekia. I can somebody that call herself prophetess, evangelist, oga commit adultery. What we like, what we do. Emani odame no wa gbebe no wa setting wa ya kon lele Iyore. Okay, iga milani no ya nwa meni o ya deceive wa. Okay, wa be mi dona igele we pastor igele kinge tin igele repent. Eke omo no gibe ji wa mi a pope or a pastor or reverend or anybody no give no we get me like one me why me ede kwa ma setting no Joseph no me na ma setting me na ma journey where ono na read Bible give me la we ya one me na ma setting ta mo ma gbe wata ma of you wa hun ya fefe oton wa yo to be ne kuni kai wo to ge yen na wo ladin wa ma setting no Iyore you are a fuede o. You are a kete me. Well, do mind the meaning of that English. Yane Patrick Oba eri mawe Patrick Oba yagbana ote the meaning mawe you are a fuede. You are mene kete me. You are Facebook head there, goatee head there. Now, Yane Patrick Oba yagbana eri mani. So ebani na mi ebo nido ya gwegwa be na you aboku hede goatee hede kete bene ebi okpo gwopa nanu stupid and lacrity idiota hijo de beast Piero make I just sleep jare because early morning few money where I dey go work wako de o